Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi cyane bizindutse bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye yaba imbere mu gihugu cy'u Rwanda n'ibitangazamakuru byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Reka duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko twirwaneho yashyize ahagaragara ingabo nshya z'abarundi zoherejwe muri Fizi ndetse n'abaziyoboye. Umutwe wa MRDP twirwaneho uravuga ko mu mugambi ukomeje wo gukorera jenoside abanyamulenge Kinshasa na Gitega no kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bakomeje kohereza ingabo mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira, aho uvuga ko ubwo wandikaga itangazo washyize ahagaragara batayo ebyiri z'abarundi hamwe na batayo imwe y'abanyekongo, batayo 3303 ya FARDC bose bayobowe na General Civil komanda w'ibikorwa bya Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, berekezaga mu birindiro byabo mu misozi ya Fizi biherereye ahitwa Point Zero mu irembo rikuru ryerekeza Minembwe nk'uko amakuru abivuga. Birwaneho ivuga ko izi ngabo zigiye zihasanga batayo zirenga 10 z'abarundi zisanzwe mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira. Ivuga ko zirimo rero kugaba ibitero bishya ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ibitero ngo byahitanye abasivili benshi kandi bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ako karere. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na twirwaneho kuri wa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo rivuga ko muri batayo zombi zavuye mu Burundi zoherejwe ku mabwiriza Perezida Evariste Ndayishimiye zizwiho ubugome bukabije zageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Izi batayo ziyobowe n'abaofisiye bakurikira nk'uko amakuru bivuga. Division ya mbere iyobowe na Brigadier General Ponsier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi. Division ya kabiri iyobowe na Brigadier General Michel Ndenzako. Hanyuma rero amakuru akavuga ko division ya gatatu iyobowe na Brigadier General Jean-Luc Habarugira. Division ya kane iyobowe na Brigadier General Désiré Manirakiza uzwi ku izina rya Gacanga. Ubwo iri tangazo ryandikwaga, bato ya kabiri ya brigade ya gatandatu yambutse uruzi rwa Rusizi maze iruhukira ibwegera. Gukongera ingufu kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB mu karere ka Fizi byerekana ko ubufatanye bwa gisirikare bwashyizweho umukono hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Burundi butanga inzira yo gukomeza kohereza kutagira iherezo kw'ingabo z'abarundi mu misozi miremire mu rwego rwa gahunda yo gukorera jenoside abanyamulenge nk'uko amakuru bivuga. Ngo bigaragara kandi ko ubufatanye buteye akaga hagati y'izo ngabo z'ibihugu byombi zikorera imurenge ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abatutsi y'abanyamulenge irimo Mayimayi, Wazalendo ndetse na FDLR. MRDP twirwanaho isoza itangazo ryayo ivuga ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivili bugarijwe no kurimburwa cyangwa se gukorerwa jenoside nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko MONUSCO yafunze ibirindiro byayo bibiri muri Ituri. Abakozi ba societe civile n'abayobozi gakondo muri Ituri barahamagarira guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro mbere yo gufunga ibirindiro by'ingabo za MONUSCO biteganyijwe mu mpera z'Ugushyingo 2025 mu duce twa Pamitu, Ame ndetse na Mibu ati muri teritwari ya Jugu na Mahagi biteganyijwe mu mpera z'Ugushyingo no kuwa mu mpera zo kwezi turimo kwa 11 muri mwaka 2025. Iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'ubutumwa bw'isuzuma bwakozwe n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 6 Ugushyingo. Babona ko kwambura intwaro ari ngombwa kugira ngo rero hirindwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bishobora kubangamira iterambere rimaze kugerwaho nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Kuba hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro mu gihe cy'imyaka 7 ngo byafashije kugarura umutekano mu turere kuva kera twibasiwe n'ibikorwa by'imitwe twaje intwaro byoroshya itahuka ry'ibihumbi by'abavanwe mu byabo, kongera ibikorwa by'ubuhunzi n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza mu baturiye amasoko nk'irya Ame akurura abarenga ibihumbi 10 buri cyumweru nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Icyakora abayobozi ba groupement za Pamitu, Ame ndetse na Mbiribu bagaragaza impungenge z'uko izo nyungu zizagumaho nyuma yo gufunga ibirindiro bya MONUSCO. Bashimangira ko kwambura intwaro burundu abazifite batabyemerewe ari ngombwa kugira ngo amakimbirane yakwiyongera. MONUSCO yijeje ko ibyahoze ari ibirindiro by'ingabo zayo bizegurirwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zizahashinga ibirindiro kugira ngo rero ziharinde umutekano nk'uko amakuru abishimangira.
Duhindire ingingo tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko amakuru avuga yuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha International Criminal Court ICC rwemeje ibyaha 39 by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bishinjwa Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Road Resistance Army urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ibyo byaha byemejwe ku itariki ya 6 Ugushyingo 2025, bikaba ari intambwe ikomeye cyane mu rubanza rwamaze imyaka irenga 20 ruregwamo Joseph Kony. Kony akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, ihohotera rishingiye ku gitsina, kwica abasivili ku bushake, kwinjiza abana mu gisirikare n'ibindi bitandukanye yakoze hagati ya 2002 na 2005. Urukiko rwemeje ko hari impamvu zifatika zigaragaza ko Joseph Kony yagize uruhare rukomeye cyane mu byaha byakozwe, yaba kubikora we ubwe cyangwa se binyuze mu bandi. Abacamanza banze ubusabe bw'abavoka bashyiriho Joseph Kony babasaba ko cyiyemezwa ry'ibyaha cyasubikwa, bavuga ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bihagije ngo urubanza rukomeze. Icyemezo cy'urukiko gitanga uburenganzira bwo gukomeza urubanza nubwo amategeko mpuzamahanga buza kuburanisha umuntu udahari, bivuze ko Joseph Kony agomba gufatwa akagezwa imbere y'urukiko kugira ngo urubanza rutangire. Ibiro by'ubushinjacyaha byavuze ko mu gihe Joseph Kony yaba afashwe ashobora guhita aburanishwa kuri ibyo byaha, bishimangira ko ibikorwa byo gushakisha uyu mugabo w'imyaka 64 bikomeje. Iki cyemezo cyakiriwe neza n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abagizweho ingaruka bamaze igihe kinini cyane basaba ubutabera ku byaha byakozwe na Road Resistance Army. ICC yagaragaje ko iki cyemezo kigaragaza umuhate wayo wo gukurikirana abakoze ibyaha bikomeye nubwo baba bamaze igihe kinini cyane bihisha. Umutwe wa Road Resistance Army washinzwe mu mpera z'imyaka 1980 ugamije guhirika ubutegetsi bwa Uganda, ukaba waragabye igitero mu majyaruguru ya Uganda mu gihe cy'imyaka hafi 20 ishize, wica abantu bagera ku bihumbi 100, abarenga miliyoni bakurwa mu byabo nk'uko imibare ya Loni ikomeza kugenda ibishimangira. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guhagarika ingendo z'indege zirenga 2500 mu gihe cy'iminsi igera kuri 3 ku bibuga by'indege 40 zingana n'10% by'ingendo muri icyo gihugu bitewe no guhagarara kw'imirimo ya guverinoma. Guverinoma y'Amerika yahagaritse imirimo by'agateganyo kuva ku itariki ya 1 Ukwakira 2025 bitewe n'uko inteko ishinga amategeko itemeje ingengo y'imari igomba gukoreshwa. Abasenateri b'abademokrate basabye guverinoma kubanza kwemera ko igomba gukomeza gahunda yo gufasha abafite amikoro make kwivuza bibahindukiye, kandi amafaranga ashorwa mu gisirikare akagabanywa kugira ngo hitabwe ku zindi nzego zirimo uburezi, ubuvuzi n'imibereho y'abaturage. Ibyo ariko ntibirasbasha kumvikanwaho n'impande zombi kuko abasenateri b'abarepublika batabyumva, ndetse n'ubwa mbere guhagarika imirimo ya guverinoma y'Amerika bitewe no kutumvikana ku ngengo y'imari bimaze igihe kinini cyane kuko iminsi imaze kuba 40. Ibyo rero nibyo byatangiye kugira ingaruka ku mirimo itandukanye muri Amerika kuko abakozi ba leta bamwe batari gukora abandi bagakora badahembwa. Ibibuga by'indege 40 muri Amerika byasabwe n'ikigo gishinzwe iby'indege za gisivili kugabanya 4% by'ingendo z'indege zikoreshwaho kuva ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025. FAA yagaragaje ko impamvu y'icyo cyemezo ishingiye ku kuba abakozi bakora ku minara ifasha mu kuyobora indege ku bibuga by'indege bakoraga badahembwa, bituma abari hagati ya 20% na 40% bahagarika akazi biteza ikibazo cy'abakozi bake. Kuri uno munsi rero wa mbere hahise rero hagarikwa 800 sari ziteganyijwe, bukiye ku itariki ya 8 Ugushyingo hagarikwa izigera ku 1600, mu gihe ku itariki ya 9 Ugushyingo hagaritswe izigera ku 1000, zose hamwe zirenga 2500. Minisitiri ushinzwe ubwikorezi muri Amerika Sean Duffy yagize ati mugiye kubona ingendo zigiye kugabanuka cyane, hari abantu benshi bashaka gusubira mu rugo kubera imiryango, ariko benshi muri bo ntibarabona indege kuko ingendo zazo ziri kuba nke mu gihe nta gikozwe kuri iki kibazo. Biteganywa ko ku itariki ya 11 Ugushyingo 2024 ibibuga by'indege 25 ibibuga by'indege bizagabanya 6% by'ingendo zibikorwaho, ndetse ibyo bishobora kandi kuzageza ku itariki ya 20 y'ingendo z'indege zikorwa muri Amerika mu gihe nta cyaba gihindutse ku kwemeza ingengo y'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko amakuru akomeza kugenda bishimangira, munyemerere mbashimire, mbifurize kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange, mushobora kumeza kunogerwa n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubageza.